Impeksa ni Gobernador Macho Marcos Manotok tinapalao sa panagyaman na iti Aboitiz Power gapoy tinapintas a panagyaman ken partnership ti gobyerno probinsyal ken ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Daytoy ket kalpasan nga imay intonda dagiti opisyales ken mangbubukel iti Aboitiz Power dagiti adu nga donasyon a grocery package ken emergency kits iti Provincial Capitol Auditorium para kadagiti sa nga gasot 50 benepisyaryo manipod kadagiti nagduduma nga ili dito Ilocos Norte. Inatendaran na ditoy ni Acting General Manager Mr. Perry Martinez, Attorney Nikki Pilar, iti Metro Ilocos Norte Council, idintong idolonmet ni Miss Angelina Parcia, iti biyang ti Aboitiz Power. Kang runaan agyamanan ti gobernador, dagiti opisyalis ti Aboitiz Group, gapoy didakkel at tulong da, tapno malayayan tinangina pagbayad ti elektrisidad, ken kinatalge dito supply ti kuryente dito'y probinsya. Mangnamnama ti gobernador, nga dadupay proyekto, iti pakikamayatan ti probinsya, iti AP, tapno dadupay, dagiti matulungan nga kakailyan. Impasigurado met ti gobernador itinanay suporta ti gobyerno probinsyal kadagiti uswat da programa ken proyekto tapno agbanag anasayaat ken pagimbagan iti amin. Kinumendaran met ti gobernador iti biyang ti management ti INEC babaen kini Acting General Manager Perry Martinez gaputa aramiden na amin akabailan na ken panakitinulong meten ti gobyerno probinsyal tapno saan amarigatan dagiti umili amang ibaklay itinangina pagbayad ti kuryente nang runa ita na bara iti panawen akasapulan ti panugusar iti aircon ken electric fan. Dahil tadi kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DSRL Radio Ronda Batak. Manipod dito'y News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DSRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 8 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Kumusta po kayo? Ito po si Dr. Ingito. Meron nga pong nag-message sa ating nga pong page. Doc, ano nga po yung pinakamabisang herbal plants sa makalimutin? Ang makalimutin o kaya for of memory, meron nga pong mga tao na kadalasan naghahanap ka po ng bulpin, inasa kamay lang po pala nila, at sila nga po ay naghahanap ka po ng salamin, inasa mata lang nga po pala nila. So yun nga po yung for of memory o kaya yung makalimutin. So, ayon nga po sa mga eksperto sa pagsusuri, ito nga po yung kilala na pinya o kaya yung pineapple. Ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, magnesium at potassium. So, ang kanya nga pong laman sa pineapple ay kukuha nga po tayo ng isang buo nga po nito. At kapag meron nga po kayong blender o kaya meron nga po kayong juicer, ang gagawin nga po ninyo ay i-extract o pipigain nga po ninyo. At kapag nakakaipon nga po kayo na kalahati hanggang isang baso juice nga po ng pineapple, ayan nga po yung inyong iinumin. So ayan nga po ay napakabisa yung sa may mga makalimutin at hindi lang nga po yan yung sa may mga constipation. At huwag na huwag nga pong kalimutan na uminom nga po ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 dahil ang sangkap nga po nito ay meron tong pulpurcorn, stevia, moringa at marami pa nga pong iba. At ito ay nakakatulong sa iba't ibang klase nga pong karamdaman at ito ay nagprotekta na para tayo nga po ay hindi madaling madapuan sa anumang klaseng karamdaman. At ito po si Dr. Ingito. Kalusugan mo, kayamanan mo. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Inam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko.
Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotok, Governor, Province sa Ilocos Sa patuloy na Norte. pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Ganda sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan Ay natin? magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries, at sari-sari stores sa inyong lugar. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula na gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21-in-1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21-in-1. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 13 minutos kalpasante oras ti alauna. Barungarima at tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinagdawal daw. Barungarima maalis kayo nga rod nagdingig. Barungarima mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento ti panagkantaan. Barungarima programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kairupuan. Barungarima mangmangigan limpailan RPN DCRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Barungarima Barungarima. Lumamay pagapware,
nakakabasa. Aniyan apindas, aniyan aragsa, musika kensya, ket agayan ayan. May antay kuman ni turan-turan, ang makaamukay panagkaama. Adu abyan, tira maramin na, nupabilgan na, di ka kestarik na. Naminsan na nabiin, naslat jay bulan, regret jay linaaw, jay kamasetasan, marupupok na tultekan, pinilit mo alinuktan, gapulain kapintas mo, apag-iin na pala. Di mo na nangaalaw, inkarin pa'y kaniya, amin na papalasang, di kantong makihinayang, Tanda nakakitakan, ay nagpapwapas ngantay siya, binaybay anak. Pero na imbaga malim tayamin nga sa ngapada. Malim iti Miyerkules, sa 17 ti mabilang ti bulan ti Abril, tawen 2024. Kami manin isang bay kada kayo ti karagsakan na programa iti radyo, kinasamitan iti biyang ti Facebook. Magangigan kadagiti agkakapintas nga sunsunata. Dito kay Lukwan, nang naroon kadagiti kang kanta, dagiti The Mega Mix Singers. Yan kasamitin pangibasahan tayo kadagiti pangablao yo. Ngayon kay ipatulod, babalin nyo metti kumablao, babain iti tangatang, babain din kay panagtawag, kayam ken kabsat. Babalin kay agtawag, iti personal cellphone number tayo, iti 0935-804-3395, when 0945-268-9141. Kablaon na kayo, ti naimbag nga malemyo amin nga sa ngapada, sa di naman napaset ti lubong iti anyo. Kaya napapagayam, parubuatan tayo rod ti may isang ayog bilang musika, kasi nakpangliliwa, panglingling kada kayo, itatang malam ti Miyerkules. Kaya riga, di ilalae. Asa pa nga oras itibiga, nakasagan at damanin, amaban karayanin, kamagustuhan lang, unay tiyak papa, talunggagay ayos, pabaranda nga aglaba, nagiti membro di sa lilagat nararagsak ka, nuag kadanggay da, langoy dito'y langoy dita, kasla dita mauma, ketintong madanunan panagkalesta, umalay met aliw-liwan, nagiti may liliwan, unay amatan. Barong Alimat. Okay, detarod gagayam ken kabsat. Ti ayog bilang musika nga napauluan iti Selepet. Manibod pa lang tuy numutoy biyang. Tatakita ramid pa lang composed by Ninang Ofelia Justo. Manibod dita barangay na Votas, Lawag City. Ken kablaon ti mampay ni compadre Bong Aguinaldo.
Okay, tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdranggay. Mga karimat. Okay, kablaon teman ni Mr. Jojo Ayungak manipudita Guam. Pagilian nga Guam. Kasamatan ni Miss Zoraida Calumente manipudita pagilian nga Hong Kong. Ni Madam Jesusa Fernandez manipod met dita Kingdom of Saudi Arabia. Okay, alawan la ni Mami Marie Guillermo Danog kumasakay dita Singapore kasama tanda kita taga Hong Kong. Beno, tero denti sa balipay nga sonata. Inag-isagot kada kay temet ni Mr. JR Sipagan. Ti kanta nga napoluan, Tuy Manok Ko. Baro Walimot. Manok ko kakawitan, duti lampong na awan pangisukatan, tapu malao apu mamianan, o agawin ko rela masipsip kita, turong wari di apun na inibigan, kaniyan akarit na gendang ketugalinan at kamagkaman, badag iyo pa tumayak ka, ay sangal daw pinaayaban at ni kapitan, dati manok ko nakarami nagbasulan, upani ka arubahin na inugmukan, tay itlog na urela na bukungan, duti buwang kerna kentaraki, kaay ayo pa'y sabali akuli, tanu isu mapan makipulis, uray la ulo na humamkamatis, ito'y tanlo makayan ko'y manok ko, kantanayong payen nga at mamayo, di payen makapun iti na nga ko, kumaraok iti parbangon di na masako. Nagladingit kas taon ay to'y pusok, dimteng agasat to'y am-amluyag amanok, tapangur orasak, nuwag narao, panagring ko, nasamit aturo, tapangur orasak, nuwag narao, panagring ko, nasamit aturo. Baro Walimot. Okay, Rawela, tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdranggay. Dito palang programa tayo. Okay, rugyan na tayo gibasa kadigiti pangablaw ditoy. Kung ano ito'y naimbag kinagasat nga malem tay amin karimat sir. Kung ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kung ni Madam Jesusa Fernandez. Gandang hapon Sir Idol. Pa-shout out po watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Sir, pabati po mahal kong pamilya dyan sa Barangay 20, Paratong Paway, Ilocos Norte. My loving mother, Mrs. Jesusa Labangkop. Thank you sir. Thank you so much sir Idol. From Miss Jesusa Pigaw. Okay, Labangkop ko na nadtoy. Samatan ni Madam Veron Manuel. Okay, thank you very much. Kadigiti so amin nga agbuybuya di programa tayo Baro Arimata Music Festival. Okay, nga rod sa balipay nga sunata iti inakman ni isagot kada kayo ti daytoy nga gundaway. At ti kanta manid palang ken ni Mr. Ian Paul Mendoza, ni Kagawad Ian Paul Mendoza. Kumusta kayo dita Barangay Lacuben, Badok, Ilocos Norte? Kasagit ka kanong ibulong ikanggan, tanong mo kano ti agbudo, tumawag kanong di kamanaw keturan mo, pagdaben kunada pagatet nila mo, ay dumduma dananan
tagurong mo nakasagit ka kalo di bulong ikang garo sarong mo kano ti agbudo lumawat kano di kamanaw keturan mo pagdabit kunada kagaten tila mo ay dumduma uduna tahadanan na pagdabit ibudo-budo maganas ka di budo-budo amamagdarep-dep ken ka budo-budo serbiang mampardakan mangayat ka budo-budo kayat dagiti agasawa aluluneg tirapi na inda pa naginana et agtinututda Barong Alimat. Okay, tuloy-tuloy lang tatin tayo panagdarangay di programa tayo. 1:27. Okay, sabali pa nga pangablaw dito intay iba sa papagayam. Kunanad to, good afternoon sir. Request ko man tayo ayat anapudno. Isagot ko lata amin nga papagayam kon. Sir, ken listeners ti Baro Arimata. Ken si kalatan sir. Agraman ti familiam. Thank you sir. From Tihani Alejandro. Manibo di Barangay Bagbago, Solsona, Ilocos Norte. Okay, kung na pa dito, good PM sir. Umunaman ti amin. Alaik man dito yung akan itong agkid daw. Ti sunata tayman kantam agapuken ka. Deta sunata isagot ko kaditi amin. Nga agnanaed ti Barangay Sarikaw, Bintar. Iso da Eddie Rivera, Jesse Dancel, Tante Dancel, ipang pangruna kaman, akablaawan, at timon deto'y gumgumloong a programam sir. Di ko maapo ana marso ati mang tagiben ti kired ken salon at mo. Kastamet iti si Bubakel a familiam sir. Toy agyaman na pagayam mo, Agustin Agbunag iti Barangay Karusikis, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you sir, kunanad toy. Alawala, kamusta kayo dita Barangay Sarikaw, iti Iliti Vintar, Ilocos Norte, kanasamet na dita Barangay Karusikis. Ken kablaan tema, di kita taga Barangay Sulbek, Pasukin, digiti Edorice, Domingo, Tabay Family, and of course, kadita pa dita Barangay Nagsanga, Pasukin, digiti Caldosa Family. Kumusta kayo dita Barangay Nagsanga iti Iliti Pasukin. Ken kablaan tayo mampay ni former Barangay Chairman Elviro Aguo dita Davila Pasukin. Hello compadre. Kasamitan ni Engineer Larry Bisaya Tumakder. Kasamitan ni Marivic Makato Tumakder dita Sitio Dereke, Barangay Davila Pasukin, Ilocos Norte. Okay, pang serata yung sonata. Agagayem ken kabsat. Padanan nyo manen ti may tampok nga damag iti Radyo Ronda News Break. Madamdamalaeng kalpasan ti sabali pa nga sonata. At timet ni CJ Mendoza, penakadigiti The Mega Mix Singers, Agbabakit. Dungit kayo tatay istorya dinano mo asa sa ade tabareng nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare at babaketak uwen day tatun mo tanong inak makita ketawa esentirik na yung mo baketi inak masirpa nalaos tiragsak ko at babaketak uwen day tatlo when gagayem ko kitungeg kayo day istorya ket pudno apay nga taakas tirik na di puso at makagkadak met may suru.
Kablangan tayo man pa, di tayo taga-barangay 7 San Nicolas ni Manong Noli sa mataniman ng LC ni Santino ni Eka. Dungit kayo kata istorya tinano mo asa sa ade tabaring nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare Agbabaketa Uwen Day tatog mo Tanuhugiti Inak makita Kitawan Esenturit na Ngamno baketi Inak masirpa Nalaos Tiragsako Agbabaketa Uwen Day tatog mo When gagayem ko kitungeg kayo Dati istorya ket pudno Apay nga taakas tirik na to'y puso Agamatagta yakmet may suru Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat manipod dito News Center Testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak adto iti kabarwanan nga damag idatang oras sa damag pailaing manipod dito lugar tayo. Impakamo ni Engineer Teresa Bacnat, Officer in Charge iti Provincial Agriculture Office at tumultulong ti opisina da iti panakilako dagiti white onions nga apit dagiti Mannalon. Kunana nga ado iti produksyon itat dagiti Mannalon aday toy met itay ti pakaragsakan dagiti nagmula iti Puraw a Sibuyas ditoy probinsya. Inlalawag ni Bacnat nga aday ti nakitulagan ti Bakara Multipurpose Cooperative a direkta amang mangi pagilakwan kadagiti produkto dagiti Mannalon ang miyembro ti kooperatiba. Inpalgak na ay direct buyer wenno institutional buyer daytoy ken saanen magna iti middleman tapno dakdakkel pay ti mapastrek dagiti Mannalon no pay kasta kunan ni Bacnat at tumultulong ti opisina da iti transportasyon iti pan nakay-deliver dagiti nasao a produkto kunanang imbunan ang naka-deliver da iti 8.5 tons itay na pan na Marso 23 si maron itay na pan nga Abril 4 iti 8.5 tons metlaeng ken iti may katlo delivery ket idi Abril sa idi kalman umababot met iti 51 pesos ti kada kilo. Inlawlawag na at iti presyo ket napagnumuan met laeng dagiti maseknan iti agsinumbangir a partido ken saanda a malugi gapu ta imuna nga gayayam a presyo ket 25 pesos aginggan iti 30 pesos iti kada kilo. Dahil tani kao dyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. Di oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotok, Governor, Province of Ilocos Norte. 21 in 1. Doc Herbal Coffee, 21 in 1. Dawid aktak no umay agpaagas. Inam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadag itoy nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre.
natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo man. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na ashitaba na napakaganda sa viral infection at gamot sa tumor at cancer. Samahan ng proper diet at exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Yaman ak una iti Doc Herbal Coffee 15-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Tamakaani sa kanasaya at ken awanin ti asthma ken UTI attacks ko. Ita inal daw ang makaeskwela ak. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38. Tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdranggay. Iti programa tayo, Bararimat Music Festival. Barurima. At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaaw kada kayo tinagdawal-daw. Barurima. Maalis kayo nga rod nagdingig. Barurima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barurima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalingga na nanay kumakanta iti kairupuan. Barurima. Mangmangigan. Limpelay RPN DCRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Barurima. Namay tultuludan kanto
imbag nga malem tayo manin gagayem ken kabsat. Tapogan tayo ti may kadwan at 30 minutos si programa tayo. Keta sapay tadakay pa lang kadigiti sibay ti radyo yo, kadigiti pagbuybuyan nyo nga maki andingay kanyak gagayem ken kabsat. Okay, at yaro dan ti kablang tema ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. At yaro ti sa palipay nga ayog bilang musika, panglukat tayo ni ti may kadwan, ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. At imamet ni Ariel Calube. Sa bungka, anari
Naimbaga malimating ko ni Manong Joseph Pedro. Alawon la. Watching with you kung na pa dito ni Mami Marie Guillermo Dandog di da ka no ma-open dito in-share ko pay nangisit ko na da tsaka mo tayo ti Facebook no da dumang amin nang dito i-share mo kat nangisit ti agparang kay yaho mayaten sir makabuyak met lang sir kung na natoy alawel la thank you very much Beno kablaon tayo man ti happy birthday ka di sa amin nga agkasangay itatangal daw nang nagro kan ni kumadre Nena Sanyatan dita Santa Maria California kaya datay ka nakantay ni John Bajon dita Suba Paway, Ilocos Norte kani Mami Sita Sebastian dito'y barangay Bawa West iti siyudad ti Batak kani ninang Norma Lagmay dita barangay Kamandingan. Happy birthday kadi sa amin nga agkasangay itatangal daw sapay kumata adadupay nga panagkasangay yo iting kay Madanon ken nasalon at kayo nga kangkanayon at ti birthday song isagot tayo kadakwada.
Okay, once again, happy birthday. Kari sa amin nagkasangay tatanga aldaw. Ni Mami Sita Sebastian dito barangay Bawawes, kasama ten ni Ninang Norma Lagmay dito Kamandingan, kasama ten tay kanakantay ni Junjun Badjon dito Subapaway, pang pangrutay kablawan ni Kumadre Nena Sanyatan dito Santa Maria, California, nga agkasangay itatang aldaw. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo pa nagkakada pa nagdrangay ko na napay dito sa balipay nga pangablaaw. Okay, kumpadre, request kuman ket sing-sing kanta lang ko na natay ko talaga nga kanta alam na ni Kumadre Cristina Makatumbas, ni Miss Elsie Baliwag, kasamatan ni Manang Elena, kablante pa ni Kumadre, ni Kumadre Prida, kasamatan ken ni Mami Durutya, ni Ninong Nestor, ni Ninang Banji, ni Ama Pedro, ni Kabagis Ela, ken ni Kompad Bani. When gayam, siya sinumanti mayat nga sumrek nga kadkadwa, iti pagtengan, aday iti pangisirek kada kayo, gagayem ken kabsat. Kadkadwa iti pagtengan dati pangisirek kada kayo. No kaya tiyo, sumrek, mabali nyo lang kontaken to'y numutoy biyang, tadati pangisirek kada kayo, gagayem ken kakabsat. Okay, kadkadwa iti pagtengan no kaya tiyo, ti sumrek, nga kadkadwa iti pagtengan, mabali nyo nga kontaken to'y numutoy biyang, gagayem ken kakabsat. Okay, adero den ti sa balipay nga ayog bilang musika, dito man tayo request ni Mr. Agustin Agbunag, manibod pa lang dita barangay Karosikis, Pasuki, ni Ilocos Norte, sagot pa kini Ma'am Fe Aquino, ni Sir Edwin Aquino, ni Mami Guillermo Solisipan, naman pa'y nagminatay da condolence, ni Ma'am Regina Salvador, ken kasamatan, amin latan nga agdingdingag ti programa tayo, gagayem ken kakabsat. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko tasikat pagtawagan, lawag na isang sangayan, kapukin pa ang nanayon tiragsak, ten panakaawa, si kamet lahat tikapuna, nuwapay nga agbibiyag at kita, katawanen tiragsak ko, lukas bilang mabukaw. Kablaon teman gayem ni Apo Kapitan Noel Sadjan dito barangay Salbang Paway. Kablaon te pa ni Kumadre Melo Santiago dito Santa Maria, California. Inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko tasikat pagtaudan, lawag ang isang
sangayan kapuken ka ang nanayong tiragsak ken panagkaawan si kamet lahat di kapuna nuwapay nga agbibiyagan kita ketawanen tiragsak ko lukas bilang mabukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na Okay, adatarot ti gapuken ka, gagayam ken kabsat kunana pay ditoy. Hintay man pay agiya basa kay hello gayam Pilomena na imbag met nga malem mo gayam ko na ni Mami Marie Guillermo Danog gayam Marie Danog na imbag nga malem mo God bless you kuna nagsinong badda. Okay ni Ma'am Fia Aquino, happy watching. Hello kada kay amin karimar sis Marie Guillermo Danog, sis Pilomena Luming Agamaw Pilar, happy watching, ingat nga agdanayon, God bless you kuna ni Mami Rosalinda Bumanglag. Bena papagayam, kablaon tayo man pay gayam ni Ninang Lynn Valenzuela, dita Dingras, Ilocos Norte kay ni Vice Mayor Erjo Valenzuela. Niya po sangon yung member Joey Apostol. Ken kasama tayo ni former barangay chairman Ancheto Pugyao, dita barangay Kakapian Marcos, kasama tayo ni former Mayor Alex Kalukag, manibod dita Hawaii. Hello compadre. Beno, gagayam kayo na kabsata, dioro den ti pang-recap tayon nga ayog bilang musika. Ti daytoy nga programa sumaron met lang insigida dati programa tayo parikot ken pamagbaga. Agibasa tayo manen kadagitay Daniw. Ngayon tayo naawat gagayem ken kabsat inaldaw-aldaw nakadado digiti mawawat tayo nga Daniw kasati Karway dagitay mang tartarabay ti programa tayo papagaya. Para kini Mami Marie Guillermo Danog an-anusan. Daanan nyo ti damag, may tampo kiti Radio Ronda News Break. Nagkuy-kuyog ta, napnuanan kinaragsak ka, mas lawang patinggana, puno sa diyak minang nama, ipagsinaan ta, doon wakti at patingga, itay inat marit na, upirabi. An-ano
Sa sa baligaya. Bena papagayam kasama naman ngayon tayo itibiyang technical control. Okay, hi Sisiko Rosalinda Bumangla. Good afternoon Sisiko ko na ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay, dami na to. Thank you Sister Rosalinda Bumanglag for mention. God bless you ko na napay ditoy. Happy birthday. Happy birthday ni Nasanyatan. More birthdays to come. God bless you ko na ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kunapay ditoy ni Mr. Efren Magbual. Naibagal daw mo sir, kablaawang man dagitoy adda ditoy likod ti balay nga agpapaangin sir kunana toy. Kaskada Aryan ni Nanang Udda ni Tatang TikTok ni Jeff ni Avery Ken Eman kunana toy. Siguro di tabadok detoy. Request kumantay na rigat timang lipat kanta sir kanta lang sir kunana toy kunan ni Mami Rosalinda Bumanglag. Thank you so much Sir Ko mangig kumantay paborito nga kanta sir kunan ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay? Beno papagayam. Hintay ito ni timaudi nga oras ken maudi na programa hintay pagdaranggayan. Kalpasan lain kadagiti sumagmo na pamalagip manipod ti technical studio. Baro Animat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kirkabsat, manipod dito yung news center sa stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto iti kabarwanan ken kaudyan nga dama ginatang orasa. Naiget ti panang monitor ti probinsya kada iti may serek ken may laklako baboy diti Ilocos Norte ang awan iti papeles na. Dahito iti pasingked ni Sangguniang Palawigan member ken chairman ti Committee on Agriculture Honorable Jonathan Turalba. Sigon kon pa na istrikto nga ipatpatungpal da daytoy tap na maliklikan iti mabalin apan nakaakar ti probinsya ti African Swine Fever wenno ASF gapot agraira manen tinasao sakit dagiti baboy kadagiti nagduduma a probinsya. Gapoy didaytoy kunana amin na patining ken piglets aron market may serek dito Ilocos Norte awanan iti papeles ket matiliw. Iti agdama ASF free ti Ilocos Norte adaytoy ti kayat amamentenar dagiti opisyal tapno saan nga agrigat manen dagiti umili kang runana dagiti agtartaraken iti baboy. Imuna ti daytoy 24 mababoy ang nagapoy J. Badok tinatiliw dagiti pan nakabagi ti Provincial Veterinary Office ije Burgos ang may biyahe ko may J. Isabela. Nupay kasta dinesisyonan ni Mayor Crescente Garcia ang may subli J. Badok dagiti baboy ang nagapuanda kas na ipalaon iti ordinansa ti probinsya. Naamuan nga inbati ti agnagan ti Richard Ancheta dagiti nasao baboy ken ni Artemio Abraham J. Badok ngem nagpukaw dagiti 24 mababoy iti kabigatan na ken sa andang ammo no asinno itinapan nangala. Dahil tadi kaudyang nga dama ginatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotok, Governor, Province of Ilocos Track was Norte. brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15 in 1. Doc Herbal Coffee 15 in 1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15 in 1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric, ang hindi makabot sa charm. Walang amoy kulong.
fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Let me be singing when the evening comes. Bitin sa cash? Sa M. Luilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luilier na. Lahat sigurado. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Meron na akong maintenance para sa high blood at kolesterol. Sinabayan ko ng pag-inom ng Doc Herbal Coffee 9-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold. Sa ngayon, masigla na ang aking katawan. Hindi na rin ako nahihilo at normal na din ang aking kolesterol. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, hardero. Ang galing for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, right, dark blue. Isa lang batang yan. Right, dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, right, dark blue. Isa lang batang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantaydaya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32-in-1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kabsat, agsapsapol kay kadi itinadalos, nalakak ken desente a panganan.
nga rud gagayem ken kabsat. Addan dita ili ti Paway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan. Iso dayta ti Kala Paway Eatery. Ti Kala Paway Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken pangrabii. Ken ijaya na pay ti budget meal. Ken saan lang dayta, magatang pay sadyay dagiti agkakaimas a merienda. Ken dagiti nagduduma a produkto ti ili ti Paway. Ken agbirbiro kayo kadi iti lugar nga pakangayan iti anyaman okasyon. Kas kumay ti pa-birthday, bunyag, meetings, seminar ken daduma pa yung okasyon. Mabalin nyo pa yung usaren ti lugar. Agsipud, tanalawa ken kompleto da. Kadagiti kakamitan, kadagitoy ingkay isayangkat nga okasyon. Ken sa inyo problema ti ingkay pagparkingan. Tanalawa ti lugar. Ti Kala Paway Eatery ket Basarakan iti Barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte. Along Paway, Batak Road. Ti dadung impormasyon, ag-text wenno tumawag. Iti cellphone number 0927-971-2893. Kala Paway Eatery, ti panganan apang namnamaan iti ili ti Paway Ilocos Norte. Kala Paway Eatery. EBM Solar Installation Services and Supply. When gagayem ken kabsat, the EBM Solar Installation Services and Supply ken ijaya na iti instalasyon para iti solar power system, generator set, transformer ken dumapay. Ijaya pa iti serbisyo ti EBM Solar Installation Services and Supply, ti design and estimates, electrical wiring and repair. Aglako pa iti EBM Solar Installation Services and Supply kadagiti sumaganad, solar LED street lights, submersible pumps, distribution line materials, transformer, fuse links, insulators, machine oval bolts ken dumapay. Aglako pa iti solar accessories kas kuma iti sumaganad, poly and mono PVs, inverters, off-grid or hybrid, chargers, controllers, aluminum rails, AC/DC breakers, distribution boxes, solar cables and battery cables. Ngarud gagayem ken kabsat no dagito iti ingkay sapsapuli na serbisyo ken kasapulan nyo iti panagpatakder iti anyam na klase iti pasdek. Turungay na natagos ti EBM Solar Installation Services and Supply. Agsipot na pintas iti paayda serbisyo ken mapagtalkan dagiti trabadores da ken puro original ken daglidad dagiti lakuna. Tiatado nga impormasyon, babalin nyo abistain ti opisina na amasarakan iti Barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte. Along Paway, Batak Road. Wenno ag-text, wenno tumawag iti cellphone number 0956-810-6200. EBM Solar Installation Services and Supply. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:17. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarud, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarud, awisan kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, balbaling arod ngayon na kumablaw kada kayo tiya dahil ito'y nga malem. Ito'y palang programa tayo, parikot ken pamagbaga.
At dati arodan ti mauding nga oras ken mauding nga programa ngintay pagdadanggayan. Wen papagayam ti programa tayo parikot ken pamagbaga mangmaygan Lunes aging ganati Biyernes alas 2 aging ganati oras ti alas 3 pakatamingan pakaibasaan ka dagiti Daniel mensahe ni ayat dagiti pakasaritaan kenayat pakasaritaan iti biag dagiti sarita nobena wenno dagiti parikot yo papagayam agi patulod kayon tasin dadaanak nga agibasa kadagiti ngayong kay ipatulod dapat check ken mamatiak dagiti intay ibasbasa iti intunggal aldaw mabalin nga iso iti makalaan tayo iti pakapidutan iti adal sursuro ken mamagbalin nga inspirasyon tayo kasama tan mangitonda kada tayo iti napinpintas nga dana papagaya. Anya pa'y tararamidon nyo ing kayon agi patulod. Beno, iti dati kundaway, kasama nang iti ibasa dagiti naawat tayo nga Daniel, ipalubos yung man ta, sagutan kayo man iti maysa nga sonata, kasinak pangliliwa, panglinglingay kada kayo papagayam. At to yan ti sonata nga napoluan iti ayat nga napudno, dati kiddaw yo, itatay mo na kundaway. Makapagsina anyaman ti pakapadasan pa engenggan at panagpuy-puyog ta niyayat nga napudno iten at talating at ibagyo baliw uray paikap mo ay at pinpaay ti Diyos sa buong.
parikut, ken pamagbaga. Pero papagayam, datay request yung sunata. Ayat nga na pudno, dati kata paborito pa ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo, ni Manong Emeline Butay de Los Santos, ni Manong Edward, ni Tata Avelino kanina na Anesita Butay. Kablang tema pa gayam niya po Kapitan Emmanuel Bayangos, niya po Kapitan Ray Ventura, kinikapsat yung Eloy sa Bulinaw, dito Barangay Dario Deo, dito yung syudad ti Batak. Kablang tema pa gayam dang Tata Rolly Agustin, kasama tanda Auntie Adora Agustin, ni Uncle Lando, dito Agustin family, dito Barangay Bungon, dito syudad ti Batak. Beno papagayam, iti dito yung agundaway, tapos no, tuloy-tuloy ito itintay pa nang ipadanon kadagiti Daniel. Sa bali man pa yung sunata, tinag-isagot kada kayo, at ito yung request met ni Mami Rosalinda Bumanglag. Ti sunata na puluan, narigat timang lipat. Okay? At ito yung sunata nga narigat timang lipat. Ngamin kulbong ti puso
parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, ti dete gundaway, intero din ibasa deti Daniw, ni pagayam tayong Remlianes, manibod pa lang iti Taggatsur, Claveria, Cagayan. Nga misuna ket agdamang agtrabaho, ijay pagilian nga Hong Kong. Okay, kablawan tema ni Madam Aurelia Aguilar. Okay, happy watching kay ni Ma'am Aurelia Aguilar. Okay, ato yan diti Dani na nga inap nagagpo kawon. Okay, gore kayo kat nagapo kabutan. Kablang tema pa niya po sang gunyang bayan member Efren Valdez. Dito'y paway sa meta niya po sang gunyang bayan member Menchisadora. Okay? Ni City Councilor JB Bakiran, dito kumpadre. Kamusta ka di Talawag City? Okay, agyora kay labasit ket nakapsot na iti internet aga puli-puligos dito met ti pagmadyan no kata makutim labasit ket agpukawan may plastar ko tatayeng ket talamang basan aputa iyakar ko ket ne balimot manen. Kung na pa dito, agyaman akser, ta pinatukar mo tayo request ko umanayng man nga ilikon. Sir, agan anos ka kumaunay. Ta sikat imang Ted, liliwami nga karimat mo. Di ka maumuma. Ta sikat imang Ted, ragsak ken liliwami. The best ka, sir. Thank you. God bless you ka na ni Mami Rosalinda. Thank you very much, Mami Rosalinda. Iti kang kanayin mo met nga pa nagbuy-buya. Dito'y programa tayo, okay? At yaro din dati Dani na papagay. Magore kayo malangan tayo screenshot at matlangan malangan. Kat baka no makutitay manen kat no makutitay manen baka agawan na nun mangibayag pa ino ka, okay? Ito yung basa dahil ti Daniw na papagayam. Kaya din ti Daniw ni pagayam tayong Remlianes manipo diti Taggatsur, Claveria, Cagayan ngem agdama nga diti pagilian nga Hong Kong. Adto yan ti Daniw na nga napoluan dita sidong mo. Daniwan ka, ayat ko. Dita sidong mo, manakanak luluwag, sipod imadayo ak dita sidong mo. Nalapunusak, iti makalmes aliday, kasla mapespes barukong ko. Idi niya dangkot, sidingan adapan. Tapnorubrubak ang mimiray apagsaingan. Amang tedranyag, talged masakbayan. Sinubak na apres nga agus. Amang tukod lansad, itimang liweng-liweng ataaw. Nupay kaarikot gabat, nga agkatang-katang. Iti di masinunoo apagtungpalan. Nupay adayo ak dita arpad. San nga isot tubeng tapno maputit. Di pa nagbinulig ta nga ayat. Kung di nagbinuligan ta nga ayat. Prangtayan talata. Tirinibo Amelia ang nagbaitan ta. Tamok. Adum tengto tinaituding apanawin. Nagsubli ak dita sidong mo. Tapno pa ilili, kenrik naek manen barat pamating mo. Ituloy tapasantagin. Dinasudi nga ayat. When agkibintan to adwa, amang buya iti kinayed,
Ti agpakada na malem. Ket agsadagak. Iti nabara abarukong mo. Amang pasangbay, iti barong agsapa. Daniwan ka. Ayat ko. Bena papagayam datarod ti Daniel ni Ma'am Remedios Lianes. Manibo di ti taggas Sur Claveria Cagayan. Magdama nga dati pagilian nga Hong Kong. Kunan natoy di mabobo sa panagyaman ken ni Dongo Oswald Ancheta Valente. Itayat ken anus na anangator tinanumo adani ko kastapay. Apagyamanak iti subukela grupo ti bangkag dagiti mannalon iti balikas. Pagyamanak pay tinagaget na anos ken nalapsat nga artes. Editor ko ni Dongo Evelyn Santos Abanto. Diyos onay ti agni na apo ko nanadtoy. Alamen papagayam dataro diti Daniel. Hintayin basa itatang malem. Deno papagayam, hintay to pasurutan ti may isang Daniel, weno may isang sonata, kalpasan laing kadigit sa magmuna pamalagip, manibod palaing ti technical studio. Parikut, ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbag nga oras yung kagayam kirakabsat, manipod dito yung News Center te Stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto iti kabarwanan ken kaudyan nga dama ginatang oras sa mangyuswat isang gunyang palawigan iti kami ti hearing into no Abril 30. Iti oras ti alas 2 ti malem, pakasiknan ti panagpukaw dagiti 20 ket inema baboy nga imunan sinaed dagiti otoridad ken naisubli tinagaponda. Daytoy ket isengka ti Committee on Agriculture nga idadaluan ni sanggunyang palawigan member Honorable Jonathan Turalba. Gagamit na sa committee hearing ket tapno adalenda anasayaat ken amendaran ti imunan naprobaran nga ordinansa iti probinsya may naig kaday iti matiltili a baboy a mairwar ken may laklako iti probinsya ken kaparangit a probinsya. May basar iti agar-aring ordinansa nga imunan ginaprobaran dagiti kaming ti sanggunyang palawigan back to origin wenno may sublilaeng itinagapuan na dagiti maitiliw a baboy kalikagomet ti bukal masapol nga agmulta ti akin kukwa ken aggandat amang irwar wenno mangi serrek iti baboy ditoy probinsya. Atendaran tumet dagiti masikna na makiramanan ti provincial veterinarian Dr. Lloyd Valenzuela tapno maadal ken mapagsaritaan na nasaad iti panakamendar tinasaong ordinansa. Dahil tadi kaudyan nga damag itatang oras, kasagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center, ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Di oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotoc, Governor, Province of News Ilocos was brought to Norte. you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Jack ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksakigyo ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda sakina nga high blood. Siya high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadigiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado?
Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18 in 1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon, kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo met agusar iti iCure Coffee 18 in 1, kaya iCure Capsule 750mg, tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. At nakadi-diabetes mo, kayat mo asalakniban tamatam, iti nagduduma nga sakit, makarik nakakadi iti problema iti mata, kas iti panakabanog, infeksyon, panagdudo, allergies ti mata, wenno sensitibo alawag, tilaing solusyon na ket iBerry Food Supplement. Ti iBerry ket natural ti sangkap na, anabak nang iti antioxidant, ang makatulong iti panakamentenar, ken mangprebentar iti anyaman na sakit ti mata, gubuay ti diabetes. Ang iBerry itinaldaw-aldaw para tinapimpintas a panagkita. Padasen iti kabarbaro nga iBerry Gold nga adda sa nga 10 mg na alutin ken mas nalaklaka iti Sabalia brand. Ti iBerry Gold ket magatang kadagiti suki a butika. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:44. Tuloy-tuloy ti programa tayo, parikot ken pamagbaga, datero den ti maudin, ken may kadwa na 30 minuto, maikadwa ken maudin at 30 minutos ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Pero papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo. Mami Luming, dito ibagbagam nga dani, ayan at ayan na isad mo, iresend mo kanyak, tapos na makakwa. Naisad mo, no naisad mo ti kalkalabesan, narigat ko nga biro ko nun, iso nga isad mo Mami Luming. Tapos no maibasa ta. Okay, nagmayat man ta dani na sir. Ronald, kung na natin ni Mami Marie Guillermo Dannog. Bueno. Okay, kan kasama tayo na kablawan tayo mampay. Di kita agbuy-buya ni JRC Pagan. Okay. Hello Balong, kumusta ka? Ni Ma'am Fe Aquino, ni Madam Aurelia Aguilar, kasama tayo ni May Domingo Macho, ni Manong Joseph Pedro, ni Mami Pilomena Luming Agamao Pilar, ni Madam Zoraida Macoy Calumente, kasama tayo ni Mami Marie Guillermo Dannog. Thank you very much kada iso amin agbuy-buya ken dumdum nga iti programa tayo. Adero din tayo request ni Comadre Cristina Makatumbas ken ipasuro tayo ti dani ni Ma'am Rem Lianes manibad pa lang iti Taggat Sur, Claveria, Cagayan. Nagnata iti kadaratan Dayti puso ubiyag ko anyan aragsak na Agpinpin. Kablawan tayo mapay ni Mami Chita Ong Tobera. Hello kano kini Mami Marie Guillermo Dannog. Kasama tan ni Mami Filomena Luming Agamao Pilar. May ladawan
aragsak daytoy rikna daytoy singsinga yusupok dita ramay mo. Okay, apay nagpukaw mo dito ikuanan, nagapukpukaw. Apo ayata kuaman deti computer tan. Okay, gore ka mata. Engineer dati agtaw-tawag. Okay, beno. Gagayam kay kapsa gore ka ta i-reset tay man kita nagapukpukaw man. Okay, nagapukpukaw dito. Wait sir, birburo okay extension na okay. Okay, gore kay nga rod ta i-doble tayo man nga ipatukar naggagapukpukaw mo deti kwa sumuruman deti internet ay deti computer tayon. Okay. Kablaan tayo mapagayam ni former Sangguniang Bayan member Amor Makalma Cabagarino dita pinili. Hello compadre, happy watching also. Bigbigat apan nagnata iti kadaratan daytoy puso ubiyag ko anyan aragsak na agpinpinnet bet ubiyag ko dagiti dakulap pa jak may ladawan inaragsak daytoy rikna daytoy singsinga yusupok dita ramay mo tanda to'y napudno nga ayat ko uy puso sikat mang tagikwa biyag ko ukam inggan at ingganan idi awan ka dito'y den na kinail-iliw ka ubiyag daytoy biyag ko ayaten ka wen biyag ko namnamaik katong balik dagiti ka ket saksik daytoy asingsing namnamaik maro akas ka kumami ano kasanot pa nagtalik mo kanya ket uso ita biyag ko ti balunik kung paltanin Kablaan tayo man paigayam ni Manong Roland Pena, manibod pa lang dita Washington. daytoy singsing Kunana pa dito, hi Sisi, chita kong Tibera, thank you for mention Sisi, agan anad ka nga kanayon Sisi. Kunana dyan, okay? isot tanda to'y napudno nga ayat ko italimeng mo dita kaunggan dayta puso tandaan yayanayat tintupulos aglindo uy puso
Pamarikut, ken pamagbaga. Pero papagayam, ano dita may kamakam tatama mi lumeng, into na lubigat latan, okay? Tap na di masayang ti oras tayo. Hindi data kung dawain ti basa dati may kadwa nga daniw papagayam, dati daniw in patulod kada tayo met ni Ninang Carmen Sid, dito barangay San Julian, dito siyudad ti Batak. Kapante man paigayam ni Kagawad R.D. de la Cruz, kaplang tepe Daninong Leonardo Caluve, Dita Corimao, ni Elsie ni Manang Elena, at kita taga Karaitan Badok, kaplang teman Daninong Ismi, ni Ninang Edna, ni parang Erwin Corpus. Kasama tayo kita taga Sinait, na Manong Jim, ni Manang Puli, ni Apo Kapitan Senon, ken ni Mami Itring. Amin kay Lataditan. Kasama tayo kita listeners tayo pa dito, Barangay Gabot Norte, Bado, Kablanteman, Daapo Kapitan Berhel Kalahate, kasamatan ka ni Ninang Josie, Kalahate, Digli Prieto Family, and of course, ni paring Ronnie Baybado. Okay? At yaro din dati Daniel, patulod ka tayo ni Ninang Carmen Sid, dito Barangay San Julian, dito siyudad ti Batak. Ti Daniel na nga napauluan iti natibong atimek ti Segga. Daniwan ka, ayat ko. Natimbong atimek ti Segga. Numalingag ko natimbong a boses mo. Anyan aragsak ko. Tapas pasungadek, amok nga sumangpet, mangipaay rago. Kay pusok namsek, namnama amok a pumayso. Yar-ara paapek, di bumorong mauray ko. Itili ko dan dakkel anamnamak, panatibong aboses mo. Riningnak na ilibay arik na. Panagururay ko, agtungpal ang mapaayak. Awan man gasat ko, awatek no daytat mapasamak. Saan na mapukaw, dakkel anamnamak, natibong abuses mo, mangipalagip kanyak. Iti mabait, sumangpetak, ipateg ko ket ikutak. Kaunggan pasetoy pusok, isot. Pangimpenpenak, maasi ka. Saan na kumapaayen, ita intun bigat, namnamaek inaklinglingayen. Panang pasungad ko, riknak, inka andingayen.
Mangliwing-liwing asigga at daitan ket dumteng. Daniwan ka, ayat ko. Netarod ti Daniel, ngayon patulod ni Ninang Carmen Sid, dito Barangay San Julian, Batak. Mami Lumeng, dito Ronald Domingot Pangisendam. Dito Ronald Domingot Pangisendam. Alay Sedmon tay basakon, isarunokon. Parikut, ken pamagbaga. Alawen papagayam, awisan kayo nga gipatulod ka dagiti Daniel. Ala nga Daniel, dagiti mensahe ni ayat. Dagiti pakasaritan kinayat yo, pakasaritan ni tibiyaga. Adi kayo pulos malipatan. Kasamatan ka dagiti mensahe ni ayat yo. Mami Lumeng, dito'y Kuat Pangisendam. Dito'y Ronald Domingo. Beno papagayam at orti intay isarunong nga Daniel na papagayam. Diti Daniwan kaayat ko, okay? Para kada kay amin nga sangapada, deto'y sumarunong nga Daniel papagayam. Kamakantay laeng. Daniwan ka, ayat ko. Daniwan ka ayat ko. Sipo din ta panagamam mo. Jak mas baalan ragsak to'y puso. Naipeklat trupam anaamo. Ito'y panonot napnuan rago. Sikat isiray ko ken tagibi. Mangwaknit sipnget tirabi. Lawag analidem ken sa gumbi. Liwliwa, makabukar tuy bagi. Ayaten ka awan umasping. Ayat anadarisay awan makapursing. Naidumduma, akas bulilising. Idaton ko na bendisyonan asingsing. Wen Daniwan ka ayat ko. Dani balikas ken napudno. Ikanto ikalang kinikulbo. Siksika ag tagikwato'y puso. Ayat ko siksikan tulaeng, umapay, sulisog awan makatubeng. Ayat ko saan abaring-baring. Napudno saan to aggudeng. Naidumduma to'y mariknak, tarumpingay, libnos, apusaksak. Sika sumingsingising ka, o sumingsingising kas labagag, tuyayat ko saan kon amailibak. Sisipen taman na samit nga agek, nairot ang arakop intan ni pasnek. Ayat ko ken ka inak italek, akas tiddek, ana idarekdek. Naituyadani nga inak na ikurit, nakilanadan ayat agkakasamit. Kaslabukel nagsaringit. Ito'y pusok, inka intokit. Natarod ti Daniel ni Mami Luming, Pilomena Luming, Agamaw Pilar. Daniwan ka, ayat ko.
Beno papagayam, thank you sir, ti anos mo nga nang ibasa, love you so much, God bless ko na ni Mami Lumeng. Kaya wala niya man na Mami Lumeng. Alawen papagayam, hinto numanin no bigat, itintay pa nagkakadwa pa nagdananggay, iti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Lunes, saging ganati Biyernes. Nakadwa ka nagserbi, iti biyang ti Master Control, the Engineer Mark Angelo Asuncion, ken ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative Officer tayo ni Miss Mary Joy Gabat, ken kasamatan. Supervision ken Direction ni Station Manager Rod Sadjan. Tinumo tayo biyang ni Ronald Domingo. Babay na po. Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak.